le Russia le Ukraine indona kalmek chungchanga update toite nei le lockdown India mi engzat in nge Ukraine rampui tura in volunteer ti hi zona theni February ni somni pali akhan Russia in Ukraine run thuta sipai le ral thuam lama Russia ram chu lian fe zok ti kan thavekanga Ukraine sarkar khan kovel chanpuina kongsang sanga dap marani kha Ukraine President Zelensky hi pathau thang thazet mania Ukraine ramven hinani ngei theinan ruwa man na sang sanga siam ngala chungzinga pakhat chu kovel ram sang sanga thalai te Ukraine rama Russia do pui turina som lamani kha ahminga tan khan International Legion of Territorial Defense Ukraine ti avwa Ukraine hian International Legion ti hi mumal zokin February ni somni pasari tang khan aboi puitana he somna chang hian mitam takin Ukraine raman pan heng ni kha Mars ni khata phechuan heng mi tan hian visa tellawa Ukraine ramalu apal sakhialani kha ol samzoka khovel ramsang tenan zom thainan Mars ninga pheka chuan website thar fightforwa.org atlangzar lenghalani kha tundin huna engza chinge Ukraine International Legion hizom to ti hi riat lei thei ani chelova kan riat thei chun chu Ukraine Ministry khan ram somnga pahnia tangin mi sing ni chuangin an zom to ni na soya tin Ukraine Ministry bokhian March dinga khan mi sing thumvelin deal na an submit to ni na soi bokani Ukraine rama Indian Embassy hian Ukraine rama hian India mi sing khat sangriat vel omangin atarlanga atamber hi sungdong mi le khazir layan ni thupo asoi tel bogani tunlai boina hian India mi tamjok chu thiar soto ania Ukraine International Legion hian India mi telvem tikha kanzona chunia voin Mars ni nia khan Ukraine rama media pakhat Euromaidan press chuan Ukraine International Legion zinga India mian thuaron soi chuak tatlat mai he media bokhian Ukraine International Legion zom masatu mithen khatte chu kif khopuya duty tiran ni to tile chung mi te chu kholthang lamram mi anni ba ka India mi po antel ve thuron tar lang tani he report a hian an thala garon da tel nge India ram benga ver ngal na samaya India rama kan media lar tak India Today in tarlan danin Ukraine rama le khazir lai pakhat saya chuan Ukraine International Legion azom veta atini India Today hian saya hi abepop ngengya amairo chu abiek dan chip chiar ero atar langlova media chen katina han chui chianga sai ni kesa ti ania ama hi ani hi kumsom ni pakhat mi chawrania Tamil Nadu state atangin Ukraine kopui pakhat Kharkiv aerospace engineering zirlai mekani sipai lama alo tuivio ninga yang India army emo US army emo zom atum thu te pokha alo soi chuak to ne tuna hian India sarkar lai pui benga thleng to India sarkar lai pui hian Tamil Nadu sarkar hena chiangkuang le zuala chui turin thu riat tir to sai hi India ram alo le ta sela man ani mayangem ti zona thei bokane India ram hian India dan sa te han bi chianga dan khap thil ani vai chuan sai ni ke satan po hena boy thak thei fu don ni achan chu India ram hi kovel ram za som ni jinga non aligned movement member ani tina hemi je chu kovel ram lian zok te in chal tauna tran big lo nei te indona lam hoi zong tho pui lo siam kha adu lo ni khovel ramdang in rail ball na in rol lo shimle neutral taka omkha athupui berani thinani hei hi India foreign policy thulai mu ber pakhadani tuna Russia le Ukraine ram boy mek chungchanga bokhan UNO khan UNO wan chai ho lai la ma se India chuan akhoi lam hoi ma in vote thak du tlat lo ni kha then khat phei chuan Ukraine ram atran lo kan ti hial ni kha ti chuan heng report sang atanga alan dan chuan Ukraine International Legion a hian India mi pakhat chu om ve ngei te chen tani